Azi yenye yezinto engifuna uyi-addressa le. I-Orlando Pirates abadlali bethu into engiyibonile uGilberto introduciwe namhlanje. Wazongena ungene second half. Uintroduce waGilberto angazi noma ilanguage barrier noma yini but mengibukela igame ngibukela igame negame ya last game ade sidla neCape Town City abadlali bafuna umpasela ibhola. Ningizwe kahle mhlambe ngiyayibheda lento but mebemphasela ibhola bamphasela esemakiwe but abadlali abafuna umpasela ibhola ingakho kube khona le tension le yadi khona angazi I feel like kumele kuhlalwe phansi kube ne disciplinary hearing abadlali bakwazi ukuconnecta kushawe leya bonding le eyayenziwa la season abadlali baye kwi-camp bahlale phansi bathi uxoxa khona bezwa understandana because lento iyabheda leyana abadlali bele bamphasela uGilberto yize safika umdlali kumele akwazi ukuconnecta nabadlali umdlali simthenge imali eningi ngabuthi angaba ne fallout nabadlali abakhona asifuni kube situation efana njengeyalochi le ama seniors kumele amprotect uGilberto because uGilberto sayingani bela amprotect akwazi ukuconnecta nama teammates cause undana usuka le phezulu benoKim Vuyt kumele babe khona for uGilberto bakhuluma naye bameseke ngoba somdinga lo mjide lo yabona namhlanje akadlalanga nje kahle ngoba ade bayafuna umphasela khona leli thuba la uHotho ade gijima khona nebhola uHotho befuna uncamela phasela umdlalo ongale kunokuthi aphasela uGilberto ibhola laze lahamba layishayisa kumdlali lasibalithatha so angazi ngempela yini le eyenzakalayo kwi local room eOrlando Pirates but le issue lemele ulungiswe ngempela ngingaze kube late.